እንደሚታወቀው አሁን በቅርብ የመጣው ባንካችን ሂጅራ ባንክ ማንም ሳይቀርመኝ ለመስጂድ ኑር ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እኔ መጀመሪያ 11,000 ብር ለግሻለሁ ብሏል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሂጅራ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد ጌቶታል እየተባለ ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ መስጂድ ኑር ከራሱ አልፎ ሌሎችንም እየረዳ ያለ መስጂድ ስለሆነ ሁላችንም ዛሬ መስጂድ ኑርን ያው ኢንሻአላህ ጥገና ለማድረግ የተቻለንን ርብርብ እንድናደርግ ነው። እንደሚታወቀው አሁን በቅርብ የመጣው ባንካችን ሂጅራ ባንክ ማንም ሳይቀርመኝ ለመስጂድ ኑር ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እኔ መጀመሪያ 11,000 ብር ለግሻለሁ ብሏል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሂጅራ ባንካችን ከወለድ ንጹህ የሆነ ባንክ የሙስሊሙ ባንክ 11,000 ብር 11,000 ብር። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر.